Nina insizwa nina ngiyanenyanya nina. Phewenu namhlanje ngiyanenyanya nje. Tsheleke. Ningicindezelelana ngempela. Yini nenze ngathi neneme ngoba nentombi eyodwa nibe nazo neneme. Sabani ukusho. Musu kungibhalela ngasese Nkosi yamagcokama. Ncoma ngevideo la uveza ubuso bakho. Usabani ukukhuluma la? Ungibhalelani ngasese we anda ntanzi ungibhalelani uve nje ukholo lwani ngoba lifuna wena. Somahlaya waka-TikTok waziwa ngomzukulu kaXhaputhuva uphumele obala-ke ngokugxeka abantu besilisa kuyibona benze ngazukuthi ba-happy laphana-ke ngokuthandana nabantu besifazane ababodwa. Njengoba-ke ejwayele ukuveza ukuthi yena umuntu wesifazane umphatha kanjani, noma-ke kufanele ahlale azi umuntu wesifazane ukuthi yeyi akayedwa uhlale ekhumbuziswa njalo. Hey bafethu, ugcine ebala bona-ke oPhikizulu noBahubhe nabo bonke-ke abaculi noma-ke osaziwayo abakhona-ke kodwa abaveze abantu babo futhi abasedlangalaleni. Ngana kwethu awusoziwayo abafana noPhikizulu nabo-ke oBahubhe bagcine bevumile ukuthi hey uqinisile inkonzo yompemo aseneme impela. Mlalo wami, ngiyazi ukuthi njengoba le channel kuyeyami nawe kufanele-ke kube ukuthi siyakhuluma ngizuvo lakho mayelana nale nkulumo ukuthi ngempela wena uthi weneme yini ngentombi eyodwa, noma-ke umuntu wakho weneme yini ngokuthandana nawe wedwa, njengoba-ke nifike niqale nidelete before ningene endlini, noma-ke umuntu wakho before angene endlini uyadelete. Angeze uvo lakho makuqhubeka ivideo ebese uyakhomenta wenze sure ukuthi uyalike mntwana sekhaya, uyasubscribe futhi ngiphathelana-ke ivideo yamzukulu kaXhaputhuva ebabiza ngamagama njengoba-ke begcine bephumela obala futhi ngokusho kwabo. Nayi ivideo mlaleli wami. Nina insizwa nina ngiyanenyanya nina. Phewenu namhlanje ngiyanenyanya nje. Tsheleke. Ningicindezelelana ngempela. Yini nenze ngathi neneme ngoba nentombi eyodwa nibe nazo neneme. Sabani ukusho. Nenzela kubuke mina njengomuntu omubi. Angazathi mina ngumuntu owehlukile kini. Aneneme ayikho insizwe engenama ngentombi eyodwa. Ningamagwala. Sabafazi. Niyontethelelo nje ningamagwala. Khulumani silo mtshana. Ningamagwala nina. Nenza ngathi neneme hey Paula nina gcokamilishi nonke nje nonke Akeli Shakes ngamagwala nenza ngathi neneme ngentombi eyodwa. Akekho onganama ngentombi eyodwa. Niyangicindezela nenzela ngibuke kabi mina kulabafazi ekubeni nibe ningeneme kwanani ngento. Akekho umuntu ophila kahle hle ongenama ngentombi eyodwa. Khulumani Bahubhe ningamagwala. Khulumani nako mzukulu wamphongolo ningamagwala. Akekho umuntu ongenama ngentombi eyodwa. Senze ngathi nina ni loyal ekubeni nesaba la. Mina nazi nje ivideo intombi zami izoyibuka futhi akundikizi inqulu anginendaba ngoba mina ngisaba nina namagwala nina. Qhube nje khulumani Bahubhe, khulumani nina ningamagwala. Khulumani usigwebo sentamo. Ningamagwala aneneme njengoba nje nihlala nithandana nabentombi ezodwa neneme ngalokho. Khulumani Felix Hlophe, khulumani. Ningamagwala. Akekho umfana ophilayo ongathanda ukuthi ethanda nentombi. Akekweneli nina ningamagwala. Nino 30 minutes ukuthi manizongena endlini niqale nidelete onikwenza osukwini. Nesaba. Naqonyo ngenxa phepha. Ngake mina nginendaba. Hey, mina ngaqonywa ekseni mina. Hey. Amagwala. Phikizulu khulumani. Ngiyanisukela.
nenele njengoba shuthu uNkulunkulu uyahlanya nje ngoba adala abantu besifazane baba baningi kakhulu kunathi uyahlanya ngoba wayenzela khona nicosha manje ngiyancindezela nenze ngathi mina umuntu obhedayo la eSouth Africa ekubeni ngiyabagwala nina phumelani obala aneneme ngentombi eyodwa musana ukudlulisa le video ngoba niyibuka naleyo ntombi yakho ibukeni iziphele aneneme musukuyidluliswe kuyihlekisa aweneme vele ngentombi eyodwa aweneme nesaba amagwala nini phungaleja phumela nobala phakela umthakathi aneneme ngoba ngentombi eyodwa nina ngamagwala nina nesaba uphumela obala abafazi niqonywe enxaphepha hey man hey tira khulumani mangithi kunamanga khulumani ukuthi nginamanga kodwa inhliziyo yasho ngaphakathi ukuthi hayi cha uqinisele umfo wantshangase noma gwala nina nesaba njengoba uhlezi nayedwa lapha aweneme khona intombi yakho enye uyicabanga enye ufuthi ofuna ukuba nayo yesaba mawuzongena endlini uyadelete before ungena usuthi hello love udelethani abu ungena endlini wena thatha ukhothi khulumani nginamangani khulumani phela ngizwe khulumani namagwala nesaba nje tshele mina finish kusho mina nesaba Lazarus khuluma musokuphosa la Lazarus khuluma aweneme ngentombi eyodwa musukuyiqinisa vela aweneme aweneme uyigwalo yesaba senginenzele kwalula ngakubeka obalo ukuthi aseneme thina engqwele ngokuthandana nomuntu oyedwa noma nomfazi oyedwa kuyinto nje engekho kube ngathi intombi uyiwinile ayifuneki le nto leyo insizwa ziyancoma kodwa ingcoma ngaseso ngobani saqhubha khona ukwesaba musu kungibhalela ngasese Nkosi yamagcokama ncoma ngevideo la uveza ubuso bakho usabani ukukhuluma la ungibhalelani ngasese we anda ntanzi ungibhalelani uvinje ukholo lwani ngoba litifuna wena njengensizwa khuluma nawe Alex Mthiyane uthi wena usaba indaba yomsebenzi wakho wani ngoba litifuna wena njengensizwa King Cash khuluma ngithi uthi wena uyayiseka lento mavundla uthi kade uchatha iviki lonke ngoba unohlelo luseceleni kuvezwe ubala umfazazi lokho owenzitha uthebe yiseka lento awungipha amateki lapho wekuze ngingaze ngikhuluma ukuthi uthini ngaze khulumani madoda khulumani nonke nje umuntu yenziwa uthe wena usafuna ukumbhemela kahle umfazi kuzumchazela ayisekudinga umchazela umfazi yenza into yakho ngendlela ofuna ukwenza ngayo angiphathi kona mfeze emnyama uthe wena umfazi ucasula ukuthi ubuya apheka bilise ufisa ukuthola nomunye funa abantu wayenza leyo nto leyo Jumbo khulumani Ben Hlatshwayo khulumani bhuti uthe wena nami ngumfazi oyedwa musa phela ukwesaba kubeka obala lokho khulumani khuzani mzani uthe wena usakha ayikho into evimba ukuthi uthola umunye umfazi ukuthi uyakha noma wakha isebenza nto wena egatsheni uthe wena usenomcimbi osabhekane nayo ngabe usumthathile omunye kuvezwe obala phela lapha kubonakala angithi uyesaba wena ukuthi mnci wena kwavela msana ungibhala ngasese khuluma ngevideo la kuvele ndlandalazo yomkhunyovu uthe wena umfazi ubuyasuza ngithi ucasule lokho kumfazi ubuyasuze kuvezwe obala lokho la msana ukwesaba nje nginve khuluma msana ukubhala eceleni ngikhuluma la ngithi mina nizenza ngcono kimi ngizoya ngcono bafazi ngami ngazathi mina kubheda mina aneneme ngumfazi oyedwa ngiyakwazi lokho msani ukuthi senginenzele mina kwalula ngakuveza ukubala kungani lokho nizongibhalela eceleni awashaya shayani khuluma ngevideo la sikubone la live